Wazalendo watukufu wa Komori Mesilamu, rehema na amani hujua hanyu nazimwendeleni. Kwezi wa Komori ruwajundo undani ruwajundo bonze haube hazentosa za Kiislamu za heshima usoni mwanyu dumwambianukana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi waskwalelo inu ngarjo hamba makalma menji kao haina Mkomori ngujo nelewanai wa imma haina Mkomori ngujo nelewa heli ya jojiviwa. Kwezi watukufu wa Komori hamade namna yo inu densi hatu haina mdungene jukumu ya hensi hai ukaya miumwambia nindo ndondo ya ukane kati kansi vanu miukansi hasuraya nzima, miukansi hasuraya ya mwana Mkomori, miukansi hasuraya ya raia Mkomori, miukansi hasuraya ya shababi Mkomori. Yewe nge wanama watukufu mjoka nga mdunga we video yinu nanu wacho hidunga banda banu nga mumboshelo ni marahaba menji heze ntosa nitukufu za hanyu Wakomori ngarandisawe mada ikaundo ya rehansi vanu. Kwezi watukufu Wakomori narikera dhidi ngosi bensi inunsi ya hatu sonsi pia haina mwana Mkomori ngena umtsango wabtsanga harumwensi ya Komori ya hai. Lelo kena usababisha harumwemba na inu rambangari wanao na makrimineli rambao ngari wanona mafujari ikari jabanu ngari rongo wao ngabo wandu wajuhe yabanu ike rambanga si harumwaze mbana zinu riwaniliyawe Komori ne mwana Mkomori yu haki ya mru haukaya banu ba Komori. Heni wakati wangu wenda tuarabuni le jimbo lodzima shawa mzino woti mzima yaboyo kena usababisha ikari jaharu mwaze mbana zinu rambangari waniliyawe Komori ne mwana Mkomori narikera dhidi ngosi aukaya kaina ujokiri rambengari wanawe Komori ne mwana Mkomori ikera mbe ngabo unafiki ngabo nrabo buhari vanwe kati jabanu tikanti vanu ngamambo shanga mambo ezintabishao nezitabisha we mwana Mkomori tusubuti ya zamba karna ujua rikeba rikubaliane yakana izwekao dori rendwao simaranya wa Komori ikeba ke wandu wa wanawe mbana inu hamfaida za wandu wa wasuteneo haruma parti na faida za wandu ikao ngwa wajuwao vanu ikari jabanu ngarikansi vanu ngarambao ya ukaya rawanu warirumao rowanzo warirume maudu wanuma kriminali ngamina haki hena mnanjoka ujitamuka ngebanu ngaritoka helewana mnaje wa Komori ikari jarikansi vanu ngarambao makisali makisali ngena yensi yahe shamono bakomoru kaya asumani sonko hanembeza makisani haina usiku ngwafanywa mandamano ikaungari yao nao
Vanulelwe kale ndo sijasikansi vanu. Ngamwambo ukaya. Mimi opando hangu mimi Desire. Ho mjini membo ajuu ya mitsami huli. Ntsuelewa ze faliki. Zilona opozisyo yo haki ya hangu. Karina ujua. Rikensi vanu. Rambegari rumao ni krimineli lambwa wazala sumani. Ikerengwe mahaila wa opozisyo. Kwa jalembeza zali shangwa uharumana mahadisi wa kifacebooku. Kariti yabo. Haukaya makisali harumenti ya Senegali. Asumani Sonko uo mru mzima. Haina usiku kafanyi maandamano. Vatsina ulaha maprefe. Komaza barindini. Opozisyo. Wahatu. Ntoshindo lembeza zali hata mtu wabo weriju yabo. Kiradhi bakarnoja ketsibanu. Rudambila na nrabo. Nyinyi de mwanzo mrenge ziri za yezi. Vanu mimi ekati kanti vanu opozisyo wahangu gani mwambioni ni wandu mwambao kaka mtunelewa. Ni wandu mwambao kaya ijomkini hoa Komori wanidhaniye ndrongo zindwa jina. Yo shawiri ya mtu. Vanu ikari kansi vanu Mkomori hamba ukaya matso matutu yo uza mna haramu. Kaina ujua heni sarjo kansi vanu ke vanu rikansi vanu harumaze mbwana zinu ya ukaya mimi Desire ngamsutene janibu ya wanru ni wanzao maudeka warengezi wajewa nome hawa nrenge hazini njakansi vanu ya usutene janibu za parti tikansi vanu kiraya Mkomori raya Mkomori namne kaundo ya dhulumishi hao haruma yensi ya Komori ya hai. Yabo mimi ngami tafauti mino wanama rilio wazima. Ukaya miumambiani ukaya. Wopozisyo wahangu watino opozisyo wa mwinyi baraka. Wopozisyo wahangu watino opozisyo wa baruani. Wopozisyo wahangu watino opozisyo wa rasida. Wopozisyo wahangu watino opozisyo wa Yusufu Muhammad bwana. Wala ngwa una opozisyo wahau ya ukananga wa krimineli langwa wazala sumani lende sawe nsinai wanzao ya sebo nsi warenge warirumendro warirumenai. Mimi opozisyo wahangu ukansi ye mwana Mkomori raya Mkomori udhulumishiho yera ya Mkomori ya jojo habo tasi ya jojo hunda mbendu ya hala ye maisha ya loma dhalilifu. Opozisyo wahangu dabori tsona maji ritsona mwenje ritsona nzia. Uo do opozisyo wahangu kwezi wanaama watukufu mko uhe abantu mwamba ukanaka mtsuni amini abantu harumemba na inu sonsi pia si wa Komori njamba mruani amini ezahenga mshukurioni wanama watukufu ikao ngasi harumemba na inu ikao nga mwombo Mwenyezi Mungu ntsiparopua mwana masheo ntsiparotsoza mru adabu harumwandu ikao radungana harumemba na inu kaya ngam aminukana kama alitia hundu nanda bona jua wandu ikao kejabidike ni wajue shana Mwenyezi Mungu ya njengia na shinda na wajua abonga aminukati hundu yentia hangu
si hundrumali haukaya nanda bona shinda najua rangu waze wangu wanashwa hangu nana wadzidza hangu na mabani hangu ikao kejabidi kenshinda ni wajue ikao bidike nife rawe janjua uneja wajua shanga mshukuru Mwenyezi Mungu bona shinda na wajua wanjua rani jafu emba bionga mwashukuri shake tu sababisha ikanga si harumaze zembwana zinu ngari juwao kaya ngasibadzima sina wangu wakana dhoma na zanzi rijuwao zenkulio za hao warendaye nsine mwananzi vanu narikubaliana ndo kana baraka kamna ujuwa lelo si wanuramba ukanga si harumembwa na inu ngasibadzima ngari wanao kamna ujuwa mjemnike argument samahani watukufu kamna ujuwa mjebanu mjemnike argument ya ukaya Desire ngari wanao mbana sha owandu ikaonga si vadzimari wanao mbana ketsubidi ni wakirikite hauna mbeti haki sidena mna hiyo kwezi watukufu indensi hatu ngelelo le kriminali la kiki le kriminali la kiki ala hakuli hali bakomori ni wanamari wanawe mbwana yenu ngamtoka ujamnambie ukana kiki ngeba zimanasi ngari wanawe mbwana yenu halafule lonsi hebanu na bakikili la kriminali baga si harumwe mbwana yenu ngari wanao bazima asha embabiyo na mkeradhi embabiyo na mkeradhi bwanama vanu lelo ekari jari kansi vanu ngarambao ya ukaya opposition zenkulio walonizo wanuo wedzi hamazali wanuo nandrabo hamazali hauka ema hailayo nsipia opposition wanuo nadamu ikao ngwanza wensine mwana nsi ngam aminukaza la sumani wala katejo kabala hata habasa emanazali ya lobanu hata habaha doka wanu wamba ukanangwa kinyume na wanungwa wapeu rahana zali ngezo kamtwanza rizambe vanu ikarja vanu haina mnungene jukumu ya hahe izori jorenda hunu duniani eza mru izo sibaki na Mwenyezi Mungu na mru sheza hensi karina ujua rirendwani ensi yatu ijuruhulwa mwanansi ya juruhiliwa ni wandu ikao wakaba nuanga mizaensi karijamba karitsiva zimasina wale lori wanoze mbwana shana mkeradhi tena rirudiri duone saukaya vanu yendrongo mwambia ni ndondondo yakaya wakomori haina mruna jini kemba nkilia baba nendrongo tsido kananga sivadzimangari wanombana garanzori juzise yakaya vanu kwesi bakomori yendrongo tsido kaya rabagari wanona kriminali lamba wazala sumani haina mkomorina jinike laithi ya juzise ya ukaya ngeba no ekari wananele kriminali lamba wazala sumani rilitowa ngengari wonaondo yejo kaujando yewari mwenda wakangu toka urito wale tamboho nsingoni yendo vanu ekaze ndrabo zija ekaze kweli zija zendrabo zo ujitenga vanu ekatsi mwambia nukaya ekale lo maudu ngarendao harumwa voti
ngebidwari juwe ye mru hoi ya jamba kwa zori mnike uaminifu lelo yeze dwa mana ya kanizo hawasulisha yensi ne mwanansi daba reka haka directori, reka haka guverneri, reka haka waziri, reka haka ministri, shange bidori juwe yewe weze dwa mana waniki wa harumwensi inu yeizo wafanya harumwensi yaho ne mwanansi enda zi hatekele lole longa runikao aminifu uritendeze shabanu endrongoti beuka rambeo azalina lawe narikeradhi babanu ngamjo ani ngarjoele wananai karno anzari zingarele suala linu haukaya zendrongo zinuzo urirota mahaminji ikanga mweshele yao bakomori rika banu rikanale si walangazija mzee Sule Baki katina ndongo yarende ngazija yinu mzee Sule Baki hajaka hendaru mahele za voti yena Abdul Wahabi ngesi mara ya wangazija ramba indi ramba ukaya holi horikari viwa ni mzee Sule Baki ramba ukaya besha gongo la mri lehija garjoli voti rijari vota Abdul Wahabi yenga sijai hundu indi bora vota Abdul Wahabi paske banu gartsingoru direre jaidi ngoni na rikera di wana masuala watiti ritsodombo kaya ye mruwaina lawe besha mui na tsohuja she mruwaina lawe yabo ngarirudire jaidi ngoni no yabo karitsi wakati ya urejezwa dingoni ni wangu haukahena mru hazaya ngulelo ngena rikera haina mru ngene wajibu ya uhabanu mru yambe iso ya unoma sulaha hauka inu telefoni ya mru inde kredi ya mru ko mru ya hula mru telefoni ko mru tino kredi ko mru tino mru kredi haina mru nge wajibu ya hebanu ya onese emahutajio ikaundo ya lonayo shabano karjabanu na rirensi wana masuala watiti haukaya zinudizo mimi nikomwambi yanu kaya lelo kejacho kayombi lelo kejacho kayombi ikaribadilisha dhamana ngare honso dhamana shange bidori juwe yewe bo dhamana zenkulio zaho wafanyaye ntine mwananti enda zi ikele lote nangarudiru nike uaminifu haina ujokiri baringa sivanu gari wanawe nkodo inu nembwana inu halafu gari wanosina wananyasi rawatendeza shangari juwawe zenkulio zahao warende komori ne mwana mkomori embabi iyo ngari mwambia onukana karina ujuwa mekatsikansi vanu minjahana mwanzani wa mru wa siasa njahana mwanzani wahemba ezinu njahana mwanzani walo kinyume nemba ezinu mira inyamkomori nsuhanza maudu mwana hangu hawe mwana mshwa hangu yake haruma umezi neke nabo ni meyao hauneke nabo na mea yawe kari jabanu ngari zambao kamna ujua mrengeza fikira za hanyu mrisababishe rikendanyi hafikire kao kazitsu bali ye komori ne mwana mkomori au kaya vanu hato wananyasi watsoharu mwemba ezimu shamara ya hamandasi wasutenewe mba ezimu maudu ikangwa unafikira mshinzi za ulelaye ntine mwana ntii ngajoka bazima rirensi mabangano raporo yamba ritsanganyerike bazima rilele ntii ne mwana ntii karna ujua rikena mnainu haukaya singari zambao ngamjoka hele wajibu wa komori
haina wakati ramba ngari heyao vanu reonesa utukivu ya wandu walo prizo haina conference haina bunjilio ngwa heyao vanu ngwaonesa utukivu ya madzina ya wandu walo prizo ngevanu Muhamadi mwana ho mjini mbeni ikaunge pirizo za barindini haina wakati bafanywa konferansi haina wakati baheyao mrubanu yaonesao wananyasi waloho pirizo bali hateka mwishia wandu walo kinyume nemba ezini wafanyao ze konferansi wavumbwa madzina ya wandu walo pirizo sha Muhamadi mwana kaja poro vumbulwa nge Muhamadi mwana sabarindi yabo kamtsono kanangabo partialite halafu zino ndizo mtwanza rikebanu rizambe Muhamadi mwanange prizo ho mjini mbeni kabati wakatenga utsima opposition unu hausiisi raparo habanu raone sokaya owandu walo prizo rajwanza waliberewa Muhamadi mwana ho mjini mbeni kajaporo vumbulwa na hapo Muhamadi mwana wolade mndu yakabidike wa mwando yake juma vumbulwa ukana ekanga wandu wafungwa watuhumlwa na udanganya mapesa ya hensi ne mwanansi sha Muhamadi mwana hatuhumlwa ukana hakaudifai le taifa la Komori zabarili ni Muhamadi mwana ya tsuparo haina usiku ya tsu barfondo konferansi Muhamadi mwana ya tsuparo vumbulwa ukana obanwa liongu tambi ngibanu garambila nao ndrabo tabulelo kabana ujoke ya wandu ba ekangwanzo wari sababisho kana ngari rumilwao hauri hulwa yo shawiri ya mndu sham aminu ka mndu natso tendeaji amini rahawe ja amini mwananyuho haukabanu zembana zinu kwa mndu ya parwa ngabo wandu waru mazembana zinu ikao ngwa uharuma party ngabandu harumaze bwana zinu ikao ngwa suteneo wandu wa hao onyuma mimi minsi haruma party minsi na mruni mwanzao ye mwanama mwanzani wangu de mruhozwa nensi inu ne mwanansi wode mwanama mwanzani wangu ye mrulo kinyume haulo adui wa hensi inu ne mwanansi wo mitimji yewongeye na keradhi ikari kanso mabangweni rijua ukana oandura kansi bazima sinao wanu wandrabo wanu wanzo warile zenye na riheba nurizambe aukaya ngamuonesa ukaya oskiti fulana desire dokaya wakatezi njingo ambo ukaya wanu waloma opposition goma criminel zokweli tizamba walanja porozi haraya haukemana na baoma criminel emana na banu majindu ya ndrabo rangoma haulata haba azalike jabidi kenge ya shahena mroha jivuru samahani dakika nzima haina mru hajivuru ya hajivuru sabarindi ngiabo lelo ikari kansi vanu haina mrungena ya jukumu ya haina mrungene makalima ya johane soko mori ukabano ikari kansi vanu sikari jakansi hafaida za mru hafaida za usitene mru wetsinda mimi minjana mwanzani wa mru wa siasa haina mru uhozwa nensi
ne mwanansi wonga midamina shahaina mndu na aranguwa ukanguye ngwensi nune mwanansi wonsi damina ikungiyo haki yangu haki yangu kwezi wanama watukufu rilwaru mwale bango linu ngamine wajibu ya hangu nione soka ya oandura dunga na sina wanu haki yangu na benga mina harara shabuka mtu sababisho kaya arowanduri wanoze mbana rambale kriminali la zala sumani na lilawu ya wenso kanda wesa mpursa ngamjoka nzinsuje nionewa kweli ndunga na daminae ngewa nunika ngamanzori rambilane dazi vanu haina mbana zitohana unafiki shake na usababisha rikeka rikansi ratsungua yauti mnafiki nda mweje yaulo mnafiki nda mweje ukaya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wakaenda wendewa wanenkodo enkodo ya heme islamu ne makafiri basi waka sohaba bala onesa Mtume ukaya bo mtu yengare ndore nderawa nenkodo yinu nongono sime islamu nga si washashi gare ndore nderawa na makafiri kaungwao makafiri zibi na zibi Mtume sallallahu alayhi wasallama hajibu sahaba wala mwambiokana ezintabisha sindoke makafiri ngwa wenji simesilamunga siwashashi ezintabisha ndo kabanu harumeme silamu radunga na sina ngabo wanafiki walo banu ngena muone wodo silamu kwa yatuamba wandu hamanda sikao kartatolo enyongo sha ketsu sababisha hena mndu ya hebanu ikale no tijati heba sione sasa fikira za hangu uka omwendo rilo nuo hauo mwendo wahoari tendea rabangaranzao ensi hatu omwendo walo nuo minga mmono hamo mwendo sindaunu yabo sina ujwasikia horohoni hangu zidormrwa embabyo sina ujwa lazima nje banu nje nzambe lazima nje banu nje nsidekaje nione sokaya zenkuliyo ziliyo harume mwana mkomori no wandikao wambangwa wanao nele kriminali fujari la zala sumani wandu wanuizo warifanyao hauo mwendo walo nuo zinundrabo wanukwati na hajane komori ne mwana mkomori wanungwa uhamade makriminali warengensi hatu ngabo yoti haki yao nje nzambi kamrungu heyo banu ngabo katsuni amini mruna tosanaji amini minjamba mrani amini mimi njamba mrani amini minga aminu katiji amini wengele lomdukana uhabanu yambe desire nsum kartsum amini desire jokiri wanadamu wansipia wa mkaushi mruna nikaushie reka mrungu nikaushoha uso reka mrungu nikaushoha dingo yo problemu yamu mimi mwana mkomori nudensi ya hangu kwa mru ujoshinda ntowe iso zinitabishao nikeka na mbokanga zinitabishao reuloharu mwemba ezi reutahomba ezi ekangu arirendo na isi maraia lazima banuje banu nje nzambe kamjo udunga na nyina minao ngarijo udunga na haukweli kakarina tsonwe masulaha ya hangu da minao siono kakarina udunga na haukweli harumwensi ya hatu lazima mimi nje banu nikejuma utwambukaya tsida namna hiyo kamrungu joka uhanyonga mruna henyonga shangara mbao ukaindensi hatu wananyasi walo Ulaya walo iho watabi hao vanu keradhi vanu lelwe mimi yembana ya hangu no opposito hangu desito henda minti ya opposito ya wanadamu surwaya gami opoza wa heze ndrongozi to henda rumwensi ya hangu dama jine usiku walelu bakomori
lebwizi lila bwizi la hemba directory ya ushi ya ndrabo ya mamwe koni la bwizi alafu ikelelo zinudizo mwanzo ritizambe osikuwa lelo wa mjiwezi wa moroni kojakana mwenje riro harendera fanya karatasi kwa mahakama ho mahakama kabajakani zona mwiso zinudizo rezilani yo mahakama ya Komori ikawo kabati tofauti ya he mahakama Komori ne la duani ya mroni watoshindo hula group shana mwenebo wa Komori wanruende wa hemirondo hamirondo ho mahakama hiyo kabati mru ya shida yafanya karatasi hauka kabati mwenje hizo deziniwa za hizo dizo mimi ndo kansibanu nzishemeze ni laani ukema bwizi wanu kari na ujuwa liwabe nafasi shaka na ujuwa rambenga ritowa mabwizi rirudiwa dingoni rambanga ranzori towe mabwizi rihunde walezi rihunde wala mabwizi lahanao afika mtuanza rizambe kamwishia indensi ya hatu sonti pia yebo ngewa Komori na rike makini haina mru ya puwe ya poleze ya kilia haina mru ya ke makini ndondo homi jini hatu kabati mwenje homi jini hatu kautinzia izo dizo sisiri wanao kabanu dizo likuzamba kamaudu yeziro rovu zinu ngazijonjo mijini hatu zabengu anzo wende haruma voti shabange bidori wozise kwezi watukufu kibidori wozise ezo mwafanya ndazi ngeze ndo mana mwakanizo rumwensi inu mwazifanya ngenda zi ijekele longa mwanzori mnikenu aminifu lazima riwozise rawanu wanuaru membaezi ruwanu kinyume nembaezi lazima riwozise kwa hiyo haki yangu lazima niwazise ngebanu wewe bo zwalimu ngebanu bo mbero rofu hujamembwa juu ujautanganya mashababi wa membwa juu uambe ndongondi yebanu bo wakanaza dwa maana za hensi inu aizo wafanya hensine mwanansi ngendazi ngemba societe nzima waibua warenga wana wa Komori jana ndai yabo ikari muzise namna hiyo harambio kakatina yafanya abunari mdunge na mabi shaka mna huja rikensi vanu mdwamba ukaya desireti haki bango njio wanduikaunga sarumemba na inu namkeradi basi mwambia nukaya ikarende ngomani lejimbo lokadzima ye miziki yokanzima shasika rizini sawa abukari na usababisha rijerika nsibanu ngasina wanuramba ukangari wanwemba na inu shanga wandrabu kabati ukweli kwa tuanza yensi ne mwanansi halafike mimi ni daze baringa mimi inda mina wanuri wanombana lazima mimi ni jabanu ni warongoze ava haukaya ahe ya zabira ikakarja warongoza rai lindabaha isondrabo haukaya yamba mruivura rai lina maji ikakarja ivura rai lina maji isondrabo awesa yokaronoshinda rivure esa hiyo karina ushinda rivure ewangenga mumrongozoni wanama mashababi mabani hangu na mrensi wanama suala watiti wotsodamba ukanakar tsuyele wa desire minja mbamro anelewe nga mfanyo
izo Mwenyezi Mungu ikaundo yani kusudia. Nsufanyezo mwanadamu yani yanzwe keha ni kusudia, ngamfanyezo Mwenyezi Mungu ikaundo yani kusudia. Ebongena mnirensi ni wane heki ya sinjo ushinda, heki ya si Mwenyezi Mungu yani kusudia, ni wane nembwana hena mnanjo ushinda. Ikamrungu heyo banu yatoweze fikira mshinzi za samahani watukufu, samahani watukufu wa mdokale jotoka liti jangu. Yebo nge na kera de mashababi babanu zinumwengo ni mwese ndongo mimi niko uzamba ukanya mashababi wa Komori na rijuhedi ngosi rirensi wanatartibu watiti wa urumilwa, wanatartibu wa faida watiti ya ukana ezahangu wa zakiri aweza mwana mabahi ekaka zakiri ya bubahi indemana niko mrongo sanini mashababi ya ukaya ngaranzao rijuse mbana ya kishababi. Lelo nyi mashababi mtikubali ye mna moto wapeu mtsofu adabu mwana wazali kwamba fatihu wola. Mashababi mtikubalukaya ye moto wapeu wola ngunjio mijini hawaruma mabangu yambe ukaya ilazima basi mashababi rikeba zima riwaniliensi hatu izo ndrabu ulangu mwambio ni ndrabu haukayeke motola yena irumbi yena imani ilazimu yambe mbabahe ukaya bomba wanungu wajuruhule taifa la Komori no wana wa Komori ilazimu wanomba konseye ya mbabahe ilazimu ya mkose ya mwambia ukanano ye mashababi ngwadhulumishi hao kwa tina hazizofanya kwa tina maisha kegari fanya uchebo mbaba rumwa ye mashababi wa Komori wenda wasome misomo yao o wasawajila taho barini o wasawenda wakansa rumwa za nyipando ho mijini bomba engari fikirio o shababi unu mrongo indri shaholipo ola haliye mafa ya ho kriminali wa mbabahadi ngujoja yafanye sambla ya bengu paro mashababi wende haruma mbana za kishababi na bala haukaya mwana wadui yuadui mtsensu kafati wala ngujo ya unjile mashababi ya wambi ya ukaya ngebidori shanje rike ranzensi kishababi izondrabu bakomori wala kriminali rana mbabahade fati wala mwana hamando la shababi uono mbaba hezo arenda wensi ya Komori ne mwana mkomori ya tosubuti ambabo mbaba tijao ngafikuru kaona ngamlindo nyima shababi ikema udu ye moto mtofu adabu wala dejo kaushindaje ya kausantinu halafu zinu indizo zitaha lazima rido zamba lazima rido benua karina ujuwa ikiri rikebanu rirumilwa ni mafujari makrimineli roalona yensi wende sawa roakaniyo zenkulio za hao izo warendao karina utu warikeni keba nurikeka rizamba ngasitayari heni mruambo kana nga mrumilwa haina mruambo tihulwa haina ani utsu aiza fikira za hangu yo problem yamu antuka haina unele wangu jonelewa ke utsunelewa yo problem yamu sha wallahi kena utokiri ritowe zedamu za tufidia ritoweze roho za tufidia harumwentinu ya wenda magobani haina wakati yataburizo nao ikelelo ngarjoko jari sababishiwa ya ukaya na ritsoda za rikensi vanu
bangari wanonele kriminali la azali no awoti rudi bangu tena tikanti mina ma kriminali lazima nrudi nambe ukanasha wandu na kanti mina wabanu badi wanu ma kriminali wanu ma diktatori rana embaye zinu kamtuata rizambe wallahi arjo zamba indensi hatu sonti pia kwa mndu ya hula mndu kwa mndu shinu titesha mndu kwesi watukufu wa Komori aminukana msoka huja nione samba wa Komori ya ukana hena mwana mkomori na amini zo ya amini ya ile okensi ya hinge kuzao mwanansi ngukozo sha reurumo rewanzo ya je ya rume ekanu makrimineli lazima rijeba nurambe ukana owandu wanu makrimineli kawati sambla mdukana utantowele zitole zimalangu linu nibakishenele zimalinu ya rudaja kensi vanu haruma mahadisi yambe ukana nrudi nambe ukana mruwe ye mwema na wale zitole angule zimakali tsuona ikanyinga mdoka uzifanya si mwengoni mwami ekanga mdoka uzifanya nyinyi si mwengoni mwami kamdu ngondo ya tolo ledzitsu ledzima mroba kishane ledzima elera ndailawiyo ya mru ya rudare jaiba ya jatsa esa sama vangundu dini hena memru ye mwema na bunga tsunjiliya bunjiliyo la wa Komori hadzitso dzima ledzima de bananto wale dzima halafu mndo njilo wa Komori ledzima de liwonao ndune nambe ukai mwanadamu woyi ye parfait na wale dzima linu yede alitowa heni wanzona tolwe matu nema bwidziano shamimi ejon towela hangulinu lazima nje banu nje ni mdenosi ni mwambie ukana tijao amkeradhi na mkeradhi mkeradhi bakari na ujua make opposition ngwanzoe zimaudu wajua wajeza Ufaransa wabakishari mazekana pezao halafu ngwanzo waripuwe risopareni rifungwa rifuma maudu waje warengensi hatu waendese ono wana hao shami midezire mjini membwaju ya mitsami huli nende na bali yesinzo la membwaju ya mitsami huli lijele ne la fuma bahemru ya le Faransa ya baloa nahe waje warengensi wariume wadono anana shotu walona mo wabaki una wajinga amro ya mwezanyu bakari na kubali mafitiano wanda mwafanya jensi yatu njwaze nyongazu ganyi Ulaya lazimi mwazifanya lazimi msifanyao ikakwa ni nkamtsi wanafiki ngamabao kweli ngeza barindi ni mtu huja mwaja mwanene le kriminali la zala sumani akanyide mwanzo zirizaezi sinami mimi maudu vejezi vanu wallahi hata wallahi ngamlabo maudu vejezi nyiro jina vanu nisi vonsi ekatiro hatsende biru nsahemba karatasi ya mwana hangu haumru ni mju wao bahinga mjodumbizwa yabo hakio vanu katsikansi vanu nsura ani nsu defande yezinu isebo nsiva jezi nyindwa jina ukaya mimi nsulinda maudu nnomewa vanu nsulinda maudu nrengo hazini ingeti kanorengo hazini ze hazina atsakwa nema kriminali wanu abahanu lo shababi njokatsende shanje jolinda maudu nikena mahamengo mirandaru ngelinda yesi joka hoja nrengo hazini eyo hazinda hivi njoko shinda nifanya borono abahanu lo shababi na bidini ke hazini ni unde mapesa ni riyarumie bono shababi na tawahazi hata dobari na haraya paske tina ujua nambe ukemba tse inunu mbatse botrasi nrudi wa jioni nambe linu jimbi yembatse yombatse tsambaza lilinu krimineli azalina lawe rihunde mwadilifu ujolelensi hatu yemadwalimu washangria zali asumani woma bwidzi
wotsi hindu woma krimineli woma asase yabo tina ujwa nende na kemina makrimineli tina ujwa nende na kemina maasase. Indemana riko shemelezize hawi nji de mashababi ruwalo bonzero walo mundani haukaya ye mashababi wa defendeo embaye zinu ngam aminukana bal owenji wa hao wa defendeo ha faida personnel za hao sham aminukana maudu rijoka anza ensi hatu rike harmansi rike bazima mimru okamina o heze faida za ensi ne mwananzi esa yomani na bangano waname ka rikodo vula na banu hakaba hanga mjoka na ba izo zilawa hakaba tibala diplomasi nyindwa jina ya wani liye mkomori ya wani liensi ya komori ya baba haminsi umruha banu ndo hamba ukananga mjibu au nsujibu hakaya amemwambia anu kabwa komori kaya mruna na swime ikamruha swime zembwa na zimu ya ulomebwa juu ya mitami huli wakati juli haniha haukawongo ndo honze hahe harejoda honi mimi de juhabanu ni deziwa ukata aswime izo ikando donziwe nao taswime hensi yangu yabo taswime pirizo taswime mzinga utoka urema banu izo pia taswime izo taswime paraporo ya wanama haumazuki watu ambangu wanzo hezi zirizaezi wazendese kwa tuanza wafungwa kwa tuanza wafumwa shangwa simwanza wafuzu ndemano kane katsikansi vanu mitafauti ya hangu daminanyi hauka opposition wa hangu tsimambiani opposition wa hangu ngaranzo mbendurile ngaranzo mwenjerunihe ngaranzo majiri rumie ngaranzo pare garanzo babulu ambaviza hazi emashababi waloha mijini waruharu mazanyi pandu izo dezembana za opposition za hangu shati opposition kara araza lina sebonsi ejo ka uheyandu na mrambie ejo ka ujandu ko wandunda wala wao azalie sabonsi wandunda wala wao halafisi nundisoni kwa zamba mamboka mtunelewa ndo tinelewe eza hiti mwambia nindro ka haina mwanamkomori uaminukane komorinu ya hai haina mwanamkomori uaminuke mwanamkomori ngurelwa hicho wallahi ngamida minaye na hene bahanu rijokane rendera jitofi sabilillah wallahi mide jotende eza hekatira mbuwa kwa wandu wanu ngwa defendeo wanu hafaida za kinafsia za haubawa rendwa zemani wanu haungwa anzao mru fulani haungwa uharuma party fulani ngwanzo wa ndramene kwa kamna kabati ujoshinda ndramene kabati ujoshinda ndramene mimi ukamimi ngami nembankili ya hangu emahamengo minena mili ya hangu abam aminukana tibali hankili kwa mrujoshinda ndramene ekati juo kana kwa mbari dunga nerende mahala tijoko mwendo tindaula ngwanzo nde wansisengamani lazima njebanu njenu hambia ukanambe wako moruka ya mndu nafahamu mndu fulani bari dungani akaanza ndiye nsisengamani shamnyezi ngosi wae shekazi jasi bakshoroni yangu ngazindrau awa mtu bakshonda nata njuhemo mrudi mdu abati tijuhamo hahitima hamdu abati juhamo habange nsolivura ikati juhamo dazinu nizambao dazinu borulona madhwalimu wezi warirendo nai kwezi watukufu wa Komori ngamtsauze samaha za hangu ho wakati kaudo na mrengeani ngamjo nsami akaya ikawajibu richojawa mwena mzimandasi yajitamke masuala ikaundo yayaonao ebonge ngamumtsaho ni samaha homkonsi wanyu ombabani kaunga mnidungao naomboshelani marahaba nyoanduka mdungao video yinu nano wacho hidunga banda vamu ngamumlahoni heze ntosa za salamu za hangu
dumwambia nukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karjona na wakati wa satena ikaze jamaa ikahalaka almauti, samahani afwan, ikahalaka almauti arilhiza inshallah. Awarjona na wakati wa satena na upara wandu mashababi surtout de mashababi rike hawinji mfomonsi ya hele bunjilio la pangwa noa na nyasi lijoji hunda bo place independence ngari mparaoni hawinji ikamgwa benze na sirjo mbarike hawinji auka siti mafujari siti wandurendora tenkodo shanga rendorendera lani izi undao warmalisi wala maore rilani izi undao ye mwanamko mori obanu kaundo ya wasulishiwa ebunge yabo haukaza banu karjona na wakati wa satena zijama pia salam ahsantun marhaba menji.